Bedwendwuma die so dia can see who sempa esa kana no pensu ja medindi Enoch Kwesi Walanyo Wallace agudie catch back up the only nomenclature professor's degree in sports the regional Wallace the nation's presenter and messing kunyana me kono kwanten kodens ma do esa kana no pensu biu e wo Ghana agudie e ja se no so mam se nwuma koni miensa wo na bom ska dwete me no peden common eba 1xbet. I've always told you that betting there is better than sakawa utwane before din before utwane kuma bia udi no kuma asa no manum ti kachira busuafo na fofo yere wo ma fase fo na na mukunu mu eno mpranfo nyina se 1xbet and my boys enyo mo financial freedom na no bro nya no na didi new year no so a easter so no a team sell modern that so do bit fiansa ginamum bet with money that you can afford to lose sika yere nya ya no eno ana editwa bet o pe bet ya 1xbet fa dwene kakra to nyesa bet diwa utri betia bom adwene betia sa hyehye wani betia pru so ene tim sel e na ode adwene kakra etia to ho Jeffas Mr. do tetahwe infections do gonorrhea syphilis candidiasis white fever na so deep na chewa on set me kan Jeffas betia boa aprapro hara no mebo ho mo etia digina che bo modern da ode wani kire pharmaceutical shops ne herbal shops ne ma oso pe Jeffas Mr. eno ne adura ebetimi age wonkwa Sedimo gel and roll on your ultimate pain relieving gel for pampas be pimo na se do ba kwa etu ya odi pain ase no Sedimo gel and roll on for the shama me market on sabetia ka bitema so enye na okra betia from 02082199129 na on Sedimo gel and roll on from pay for yenhwetwe komo yenhwemwa ema pomode onsem so entimi ensi we mu ene sponsors ne emu tuturutu ne etwetwe attach da boa emena no pay den komo ahodo esa kan wa kansi ne itinjao a journey of 1,000 kilometers begins to the very first step yenhase MFMF thousands of Manchester City fans omo egada se ombe celebrate omo team no historic traveler omo 8 stage ye we enhye so kokko etuensa pie mu e open top e bus omo parade through the city na nyasem ketwa kra na hwem ene sene nyama Asia koso asene no mo blue no edi afuru sane ne ho konia ba na nyasem ketwa kra mepacho hwese na nyama Asia koso e wo sakens kesi it fiansa akoso hye no so say Premier League, FA Cup and FA Champions League no ana omatie peja frank Canada gina kunkwan mo supporters ni ntija kura wesa na nyama Asia koso na nsu ginam achese omuguso ehwe anim se kwa bia so meeting the celebration no etimi atentam so but obaga na ha so a ye de ni timensa kire mu oti Havana ho ana eye da Adom eye brands ye de ni timensa kire ya bodwa data oti Havana eton sade fra manfo wa chiche ne benche no so ebehwe UEFA Champions League finals no Man City versus Inter Milan at the end of the day no there's a Man City for achiro mbobre achire bosumi de mu prakese wasa kesi timesa tudwa no wani akoma hwese ne ti Havana e ho so so twan sasante achemenken na sani afibia ye no Asempa FM Asempa Sports Champions League dedra anyunume bia ejinamu ya commentary mu odene mu hwam ye de bro manfo onim se ye nhase sa akeke enemum no miensa pepepe ne ya tie ginamu a ye de agudie dodo na ade pemso afa ye che o manfo ade ansana commentators na tenase atuja na fimu de no Milan ne Man City ekosi nkonwa abo dwadata e wotema community night ti Havana o manfo dodo na bae ebe hye ho anunyam nansana kensi na nkasa de beba so ne de commentary about ti Havana no ne de akense bi a rentam so a ebisa won se mutumi ya no ye a the sponsors ya no musu di ekire no omo de achede ebefu edema omanfo TV kakra obi gidi ko ofia ne ma hodo e kan ho no so omanfo ahodo no agye ti akense tudwa ya Man City di mu nkunim no ti Havana ya de commentary ni fire e de ba ya fi no emu ye da dodo na kase afi ebesimu no so yemfa ya ni nkire honom na commentary no yemfamra ana ohwese na nema Asia koso na Adom 106.3 FM Asempa 94.7 FM ye commentators na ebodwa ewo honoma ye ne abehwe ma ebehwe sa kensie no enso etime hwebom ewo nyame Adom a yebesa edisa festival na sa fashion foforo etime san babiu eniti hye no so ma me se enche bia bekom Super Cup ye de honkom kakra enso ebetia babat yenko the senior national soccer team Black Stars of Ghana camp there no players ne chase some de who say ni 18 times so san nyame Adom a wo ne Madagascar for wa kensie ba kwa no so betia san to fam na sa kensie na besi sabre Thomas Tepati the only player yet to join the camper wo mo ebetimi dia won sese ni 18 pemso na Sergio Manuchu ebo enkomo efase na nyama siko wa kensia Ghana Blasters egusu season ho edi akushia Madagascar yedi Blasters enkomo na 23 anana enemu nyame Adom a ebekom bio na fehwese na nyama Asia koso Thomas Tepati
and the only player business have the no team join a company another you as it is Western Mexico so Hafiz Wuta Konkoni Bechem United Abrantino. He is the second leading goal scorer while the 25th player and paying Fatun Sadia Friends Sombra Camp. Ghana Premier League no omo epeja Frank Kanijina Kunko na uko hwem coacha oboama niema etia kwe de my friend so Augustine Evans Adoti na eno ene ne twen komo ma coach de ne komo kakra etia saba se nei omo qualify from Ghana ne de some de omani eche CAF Champions League against no we clubs about team sampa Marek Mo na finso Ali Mo ene teams ahodo no Raja Casablanca mo omina atwemuti wa Africa team se niema omo ye no enya asem ketwa kra Ali kra de okọ makachi a omo ewa wo netball team nyina ni na so kra mo Lawrence o Ghana de one club Western University a omo betimi e de omani achira Africa na empo kra no omo twa fa teams akese bi so ana nya mfa se obi ye bibi no fi ono bi so be bibi every ba se obi aye bibi a measurement me yebi that is my faith no nya nipa ya no measurement me yebi na nya se bia me hu se bia Pep Guardiola ni tino eno anu no o nipa tena me nipa ya e bia nimdia na ewo soro as time goes on as we move forward no na wo so o experience na wo so o peja wo the make and say who be baby and then the hodie me through and I say bia say me ko Africa na team we are those big names in that who coach and wo game plan wo dey ko and wo players big player amount and then the coaching no into me say we are earlier now we are that Mediema Sporting Club, the league leaders, Omo coach friend so Augustine Evans Adoti and Aten can say clubs akese boom in Africa no so room Omo so Mediema Sporting Club takwa no mo bezi nyame adoma Omo hyema Omo chiro mbobere pa ewo akensi no eno achi no ana Moses Amapaka no ana bobuku ne de na ono so ana eboama team ne bedu sampempen so yi ode ne komo timi ejae emra wo kire ne nige say after so many years you know Omo eben kruwa no ho ana so mo timi ja fidie wo mo age. You can see we've tried several times. How many times? 3 times. Consecutive times. We were on top and COVID came. We were on top and normalization also came. We go front and back. But today, God has made it. It's our time. And the title is in Takwa. Nti odisi Katon Prada Moses Amapaka and an club Mediema Sporting Club wa hwije seni bia so no eba bigine mesi akensi ni bi anode ne nkomo 18 sa to jana DJ Sem kese pa edema enkofo a wom so ewo takwa ene ne hye so se Mediema Sporting Club etin peja Frank Kanejina Kunkun after the 2022-2023 Ghana Premier League no wom ayade pa na momen premier channel so mam say 1xbet omoto achire pa je fast message so bo achire na fe Sedimo Gel and Roll On woman and a techri eboa men and open so edia wo kensi hun sempa en saka etmejawo midin the Enoch Kwesi Wolanyo Walasa kudi catch back open am ginamudi of course evidence based presentation etmejawo rade entene ni ma onyo kese oyife bi ani da so ni na on fan ko bi ani da so the act of being a good guest is to not to say goodbye.